Mimi, rame pesan nih ibu-ibu kia balik mai po. Kengken kabari kengken aja makejang. Nyaluang bayu deh. Kayak berasang bayunya kayak berasang. Kalungan subopa. Naksud moto malu mecek HP. Uleng tuni cok HP dogen tepukin dia. Nih, tiang jani toleh. Pangseng pocol tiang mempayas jeget ke gini. Semedong, Om Swastiastu. Nih jani, tiang lakar mesatwa balik. Satuan tiangin memude. Nih, tuang kuning. Kini koni satuannya ada keduduran satu anak bobotoh tukang kembar siap madan ibuda keginane sedina-dina tuang matajem dogena dusing enya iya nyemakai ani elena pengawet nih ibu dah ngelah kurungan dua semedon selesai nih menang metajan kan di penyatusan konena kurungannya jani kan di kewa kuranane barangan jani apa boene jani semedon kuranane sedang bedeng gede lantas aduh manjan ngama-ngama mandosin nyampatang tain bueno siap nih ibu dah sebilang semangat apa ngepesuang bang kena kone mantan ahli bebe barang siapa yang ada vitamin D abang sitang kone nah kak cerita yang jani ibu dah lakar luas joh matajan kamu kaden bukit sedondene luas mebesan ia ngajak kuranane kene pepesannya semeton wayan awak kelakar luas cah kamu matajan kaden bukit wayan sing karuan dan bepidan kaden awak kelakar tetut Nene jani nyai sedang paling ketipu kekit. Mire bang setonden awak kita nyai supong lekadang piana. Ne jani dingahang melang pebesan awak kita. Ien muani panahnya ini melang nyayang biaro yo. Sake walau ien lo panahnya ini mati yang token sobat tendase tak bang siapa yang amat dong lupa deh ne awak ke budak tusengnya lapi anak lo dicari ne awak ke ngencana awak ke miara awak ke mengadangin sake walau dikalih ne pisahkan ya ne juga pisahkan ya ne nyakabang awak ke tidak sengaja nang senang bandingan nyai kenapa ini gitu pesaut kurangan dosen mani nungkasin ibu dah buin mani nih menjalan lantasnya ibu dah luas ke cerita yang jani marah ketelun semedon kalain luas ngajak ibu dah saget jani kuranane supang lekadang piana bueno saja lo piana ibu sabar pesan karena memen anak kecil itu lantas ya ngerenggang ngeling sambilang mepinah-pinah Ratu Betara Geng-genang tiang jani
ia mau pindah-pindah pasu lantas dayane buka kini. Arena-arena dokter sebelah kata bang siapa ngama. Jadi lakar kisah nang kamu seumah dadong ni. So begitu ngenggalang lantas ya nak arena-arena terbang siap ni ngama. Anak kecere ajak ke kamu ke rumah dadong ni. Nekat di rumah dadong ni. Maka siap dadong ni. Nepukin piana ni nilawayan ngajak piana cerai marah lekap. Lawayan piana meme. Nang diang lo laip mai. Ni bidan lo ngelakadang piana. Adino cene barak kene sebuah cene mai. Ne kene untuk kene ning. Nina kene me. Yang ibu sami ngelakadang piana. Sakit walau me. Piana tiang ibu dewe Allah me. Dia lebih anak Allah. Orang ini nak mati yang ni. Orang ini nak tahu siapa nama. Dia sengin nami, dia seng sanggup. Ni jani me, dia ngide tolong tekening me. Ajak ya cening dini nami. Dia las me. Mesaut landas dadong ni sambil langanya makin jujur. Meme, sing medayo ken ni sekolah mantu ni. Cara cicing amai nyelek kang dogen. Nah cening. Dini suba jampiana cening meme suba lakar ngaja sakit walai ngada sadina tengok kini mai penyoyo ini sambil abang ya bubona ni yang jaga kini cucu nadong ni putih kati termisi kuning langsung lakar adane dadong piana jenenge ni tuwung kuning ditu lantas anak kecere adane ni tuwung kuning bandadong enggal benyatuan jani semedon ni tuwung kuning suba keleh suba bacang suba cegek tersebedua ia magharapan nulungin dadong ini. Ibu dah suku udang tipan kaden ia luas. Jadi teko lantas ia. Nekat cuma metakon ia ajak kuranane sambil anak sebedon. Waya. Subacan ni pasangan ini. Man. Apa no anak kecil? Loh, apa buat ni? Loh, beli. Man. Suba mati ang nyai. Suba tak nyai bang siap awak ke sama. Suba. Marah dingah kurang ane masaud buka ke kita. Jawab keruyu siap deh ibu dah. Papa arena-arene dogen banget panak neking sanang cuma dadong ne marah unyang siap nih buka ke gitu pakai
puda dormorain kuranane nyema pianane kemu ke umah dadong ni. Naka di rumah dadong ni maka siap memenang keceri na peken piana ni tuang kuning subang penganggu sarwa putih tur sedang morahan mepamit ngajak dadong ni. Cara kita kemunyin cucu nih sabar pesan kena dadong nih kau dirasa banyak kau dadong nih kita masih memenana keceri meleng sing-singan sambil ngemak lima neni tuang kuning teraja ke muling nekat di juman topokin apa nih sedang macam kupangkian misi apa belakas itu lantas kepukinan itu aku nih jajakin cuma kepain aja ke kamu ke tengah alas neka di tengah alas ada meru misi punya kayu wani gede itu sobat itu kuning selelekan sami dari ini disuarkan nyingakin parisolah pun dipudak sawireh ni tuang kuning tanpa dosa saupo lantas ni tuang kuning tersilori ne aji gedebongnya entu semeton tepokina ni tuang kuning ngajak ibu dah entu lantas tak turbangnya siap ngama marah suat siap ngama nyama kacang siap ngasih turmati cerita yang cani ibu dan subang angsan dua subang gelam-gelaman sekancang penyakit aneh ada di bumi maka jarang subang ngajakin dewe kade rasa mejalan ia sebetul sengida ya didu lantas ia mekaman di Sundo nawang mekaman di Sundo semeton apa tuh mekaman di Sundo masa selan ya ibu dah sawire duseng ada aneh ngayain duseng ada aneh ngemanjakan duseng ada aneh aja ke mekeman keto semeton upah karmo anak aneh duseng sayang tekan kurenan duseng sayang duseng tresna tekan yang dipiana ibrati sendana semeton piana wani piana lo sudah kini nak pato doke jadi irake melahu pepira ipiana apa ngelah wiweke pemina ane luwung telepang pengajar agama ni apa dados supudra manusia ane sujana dia piana lu ye subang melah wiweke ane luwung bisa melaksana ane luwung sina lakar sayang terus ngajak reramu nah monto doken malu nah ibu jaga saja makaman barak nakadian sadu bawa subuh Om Santi Santi Santi